kasih kayak nih itu benar karena nas pakai dengan aku suaraku maka penggulan anak suran naga gonak pananadam kan diginawain na so kaya isa-isa ubang sa sisay na darana sa awan ko manadiyakan madiyagkan ako para kapasakit pagulaw lang ko po sulok po di ubang isa niyo nagunapian yung rako na kami ay kumabuha ka sagar kami doang ko kasarakan kaatian dumanya ka disitik karimana so kung gusto Allah tali da kalambay sa pao na nagudaway niya pananadong nadi ko puso at tayo pagkaraniyo ada sa kawarwar ko putre Erlinda ba isang na wadaway sige malano sa katinapyakan dukong kan sa salam sa wassalam
Wow,